Ikong maju sengkli ilok jong ibak sandur lang mar benyang bam kwai hadwar ublay. Pulit naka kenhun SF10 balaklat naka kanriu terik ubnai Februari mentau senam arajar arpuar. Mai ikun lambat kaying kesem. Imei kihinmen ki para bat ki bahaying hasem baro. Ki penpau ya kajing sengo bat ai kublay ya katim ki SF10. Ki balawan ban pensengan bat ai mensim ya ki hakapor baulu o badum ulawan bantap ya kalong ying jongki. Juru na kalyang kayeng ikong maju ya ai kublay ya ki para nong shong shnong ki kur ki kha ki para lok baro ki balayawan sngeulam hakite ki sngi nadu ka khat riu tarik hadu khat pra tarik Februari mentau snam arjar arpuar ban pensngan hakum kade kapor jong ka jing sngew si thang ka balawan shop hakalong ying jong ki kublay unkir khu ya pi baro.